جست دیار که آزادی روجاوای کردستان دنباش تماشاوان هیجا و گشتک نوج و جان جوره به پیشکش کرن فرمان سرنوچه. خانیشاندان لدیجی حکومت ایران بربلاو دبن. امریکا جی داخوازا جبینه که لانجمن اولکاری آناف دولتی جبو پیشهاتین لإیران دکه. شورش آنها لإيران دستكي شورش قالوا ملتي إيران الجماعية سیاستمدار و جالگوان و پارتیین سیاسی کردستان سوریه پشتوانی خواه جه خونیشاندان ایران را ددن دیار کرن و آن خونیشاندانان بروایی لدیجی سیستما ستمکاری بناو دکن. پشتی چند دروژان جگرتنه هجمار کلیجن زننگاه فرات لحسکه پشتی رکبتنه که دنابرا پیاده و رژیم ده دیسان هاتن وکرن. لسالا 2017 بهتری 232 گرتین سوریه ده زندان آلین جور به جورین چکدار ده جبر اشکنجه بونه قربانی و جیانا خواه جدستانه. لباجار و باجاروکن ایرانی خونیشاندان لدیجی رژیم ملالی بردوامن. لروجهلات کردستان جی خونیشاندانان باجارین کرماشان، همدان، لورستان، کنگاور، هرسین، ایلام، دلهوران و سنه گرتنه. روژا پنجشنبه 28/12/2017 به سدما خرابیا ابوریه ل چندین باجار و باجاروکن ایرانی مینا مشهد، نیشابور، کاشمر، بجنور، دیازد و نوشهر خلق هات سرجاده و نرازایی نشاندن و ده انجام ده شروع پوچون دنا برا خونیشاندران و هزین اولهی ایران ده رودا هر لگل دست پیکرنا خونیشاندانان محمد باقری سروک ارکان هزین چکدارن ایران هات سر هیله و هشیاری ده و گوت کو افغانیشاندانین کو ل باجار و باجاروکن ایران رود دن مبست جه فتنه و دا خویا کرن کو او رینادن کو جارکدن سیناریون سال 2009 کو به سرپرشتی امریکا و اسرائیل بون دوباره ببین لی روز بروز خونیشاندان بر فرح تربونور و لی راپرینه کرن تا کو بهتر جه شست باجار و باجاروکن ایران گرتنو به تایبەتی باژارێ تەهرانە پایتەختە ئێرانێ و باژارێ قومی پیرۆز لەدەف شیعە مەزهەبان لە گۆری و چالاکوانên سڤیل لە ئێرانێ بەڵاوکردنا خۆنیشاندانان باژارên مەشهد، قەزوین، تاکسان، کەرەج، تەهران، سەبزەوار، قوم، ئەراک، توێسرەکان، نەجەف ئەباد، خۆڕم ئەبان، درود، شیراز، ئیزە و بەندەر عەباس و کاشان گرتنە لە ڕۆژهەڵاتە کوردستانەژی خۆنیشاندانان باژارên کرماشان، همدان، لورستان، گنگاور، هرسین، ایلام، دلهوران و سنه گرتنه. هروها گوتن کو خونیشاندانان بهتر جشست باجار و باجاروکن ایران گرتنه و پیش بینی تکرن کو خونیشاندان بر فرح تر ببن. ده دستپیک دا خونیشانداران درشم و سلوگان جبو چاکسازی بلند کرن لگل بردوان بونا خونیشاندانان درشم و سلوگانن خونیشانداران هاتنا گوهارتنو به دنگ بلند گوتن. بمري خامنه‌ای و بمري دکتاتور و وینو آلا ایران لسرجادان هاتنا شوطاندن. روزنامه گاردیانیا بریتانی گرینگی دا خونیشاندانن ایرانی و گوت کو خونیشاندانان 20 باجارن ایرانی گرتیه و پیش بینی تکرن کو خونیشاندان و بهتر باجار و باجاروکن ایرانی بگره. و مالپرا کانال العربیه بلافکر کو خونیشانداران لنزیکی مالا علی خامنه‌ای ریبری بلند ایرانی لقاده انقلاب نزیکی تاخا پاستوری خونیشاندان انجام دانه و درشمن بمری خامنه‌ای و بمری دکتاتور بدنگ بلند گوتن لگل دست بکرنا خونیشاندانان ولاتین جیهان هات نصر هیلی و پشتوانیا خوش بو خونیشاندانان دانا خویا کرنو یکمین ولات کو پشتوانیا خوش خونیشاندانان را تکس کر امریکا بو هزار ناورد بردفکا وزارت درو امریکا پشتوانیا ولات خوش خونیشاندانان را نشان دو دا خواز ولات جیهانی کرکو پشتوانیا خونیشاندانان بکن وجه آلی خوابجی یکیتیا اوروپا لسر خونیشاندانین ایرانی هتا دنگو فریدریکا موگرینی سروکا سیاستا درو یکیتیا اوروپا را گهاند
کو ئەو لەگەڵ بەرپرسیارێن پلە بلندن ئێرانێ لەسەر هێلن و ئەو چاوەڕێیاوی چەندێ دەکەن و حکوومەتە ئێرانێ ڕێ بدنە خەلکێک و بە ئاوایەکی ئاشتیانە و ئازادانە خۆنیشاندانان ئەنجام بدەن نەک ڕێگریە لە خۆنیشاندانان ڕێاتوند و توژیێوە بکەن. هەروەهانێکی حالی بالیۆزە ئەمریکا لە نەتەوەین یەکگرتی داخواز کرد و دەربارەی خۆنیشاندانن ئێرانێ جواتە ئەولەهیان ناودەوڵەتی و جواتە مافی مرۆڤان یاسەر بنەتەوەین یەکگرتی بە بجوێن لە سەر ڕەوشە ئێرانێ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لەسەر ڕووپەلا خۆیان تایبەت لە تۆرە جوواکیە تویتەردا تویتەک بەڵاو کرد و تێدەگوت و ئەو پشتەوانیە خۆنیشاندانان لێ دژی دەسەڵاتدارên ئێرانێ دکێ کۆ دەدەما 5 ڕۆژاندا ژمارەیەکە بەرچاوە باژار و باژارۆکێن ئێرانێ گرتیە و گوت و دەما گوهارتنیە لە ئێرانێ و پشتێ دەرباسبوونە 6 ڕۆژان ژێ خۆنیشاندانان عەلی خامنەیی ڕێبەرێ بلندێ کۆمارە ئیسلامیە ئێرانێ دەخویانیەک بەڵاو کرد و تێدا بەشێک ژێ خۆنیشاندەران بێ سیخوڕیکردن ji بۆ وڵاتێن دەربە تۆمەتبار کرد. لە گۆری داوین ئامار 405 کەس لە تەهرانێ و 105 کەس لە هەمەدان و بەهتر ژە 1000 کەسی لە باژارێن کرماشان گەنگاوەر هەرسین ئیلام دلهۆران و سنە هاتنە دەستە سەرکردن و نێزیکی 25 کەسی بێ سەدەما شەر و پەفچوونان بوونە قوربانی و ژیانە خۆش دەستدانا. ئەمریکا داخوازە دەرخستنا جوینەکە بلەزیە ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەوڵەتی و ئەنجومەنە مافێ مرۆڤان دکە ئەو ژیژ بۆ گوتوبێژکردنا ڕەوشە ئیرانێ و خۆنیشاندانên خەلکێل وی وڵاتی. نیکی هایلی نونەرا ویلایەتên یەکگرتên ئەمریکا نەتەوەین یەکگرتی di کۆنگرێکی ڕۆژنەمەوانی دەگوت پێویستە نەتەوەین یەکگرتی هەلوەستا خوا لە هەمبەر ڕەوشە نوویە ئیرانێ هەبە. هەروها گوت di çend rojên bêde wê daxwaza civîneke bilez ya encumena ewlehiya navdewletî û encumena mafê mirovan ya bi ser netewên yekgirtî ve bike. Ew jî ji bo gotûbêjkirina rewşa Îranê û xwenîşandanên xelkê li wî welatî ji bo azadiyê. Haylî got jî ew ber belavbûna bileziya xwenîşandanan li bajar û bajarokên Îranê wê çendê dide xuya kirin ku ev e demeke dirêj e xelkê wî welatî ستم لوان تکرن. ده پیوندیه تلفنی ده حسن روحانی سرکومار ایران داخواج ایمانوئل ماکرون سرک فرانسای کر کره لبر اندام اپوزیسیون ایران کل فرانسای نشت جینه بگره. لگور که آژانسین روزنامه‌وانی فرانسای بلاف کردن حسن روحانی گروپین اپوزیسیون ایرانیین لفرانسای دمینن به تروریست بناف کرد و گفت که ایران چاوره حکومت فرانسای دیگه کل هم بروان گروپین تروریست وکه حسن روحانی بناف دیگه ری بگره. ایمانوئل ماکرون سرک فرانسای جبوه داخوازه گوته که فرانسا به تا آوایی که آلیکاریا گروپین تروریست ناکه و ری ناده که ولاتی وی ایریش و مطرسیه لسر تو ولاتی که دن درست بکه. هر لسر خونیشاندان ایران منرینا هجمارک سیاست مدار و نونرین پارتیین سیاسی و روشنبیر و نویسکاران لباجار قامشلو ورگرته ده پشتوانی خوش بوان خونیشاندان تینن زمان و بروایی بناو دکن. نجارة أول شورش رابن دجي استبدادا ولاية الفقيه أو دستريش كرنا وايقو دربي إيراني وخلكي إيراني فقير كرنا نجارة أول ونجارة ددوايا بردوامة دكفيسر هفدودا يعني هر سركتن أفريجيم كن ولا دريج وملتي إيراني وابدي عليك ملتي إيراني بتبي يعني قوميات إخوة عرب وكرد وأزري تمام إيه هي إيروجي عم بينن أفشورشي آزادية أقوم تمام سريخ وتهلدن وببي آريكاريك جملتي إيروجلاتان نابين تمامي دل بيشاوي كرد البيشاوي سوري تمام البيشاوي عرب جبرجو أفريجيم ريجيمك تيرولستية تجهي جهيجو تيرولستي تيدا دستيفي ريجيمي تيدا هيا
تافيجي ورد حتى افريقيا حتى جهيدي تري تمامي وقتك جو عالم بيشتغرتنا ملتي ايراني تمامي بكن جو كاربي السرخو بسكني وازاديا خب دستخي ديجي في ريجيما استبدادي ريجيما ديكتاتوري ريجيما دينيه تيرولستي مظاهرات ايراني امبيران وك يكتيا اني بسكارا وك مروفني بخوا يعني امبيران جبرقوا ملت ازاديا خود خوازي جدستي في نظامات ديكتاتوري متخلف طاغي وان بيبين ملت ايراني بسركبه جبو ازاديا خو وجبو ملت كهرب بخو حكم بك وكسي حكم بك بشكل ديمقراطي واندر سربي حكمي اف شورشة انها لايراني دست بكري شورشة قالوا ملت ايراني بتبعية جي صالح دريج سدمكاري وزور دستي وظلمة بو ريجيما ملاليا بو لملتا دكي والحملة توا بو دكي دي خستن جي هزينا دولتي بتبعيه کو آلیکار من وی شورشی رجبو قاربن وی رژیما تروري بهرفينين جبر نتني جي ملت إيرانيار وي باش بي وي جي تفاي نافچيا وهريمير اف ايجو وك ايران وكانيا تروري براستي دي حمي هريمات عراقي دس بي بكو حطاني لبناني وحطاني يمني تدركبي هجر اف ريجيمايا بهرفاندن وقلك برسكريك چاره سر ببن وآرامي دهرميت شي ببن چاره سر كرني سياسي تايبت هندري سوريدش بيگو من اف خبشانداني گو ايرو لإيران السرانسري باجاروكين ايراني چه دبن اوايا انجاما گو گلي وينا دمك دريج دبن ظلم وزورك دجيا جي هلا رجيمي لوي ولاتي هجر گو بردوام بك بفي رنگي و نكاربن گو گلي ويناش هفدو جدا بكن و بسركبه ام هفي دكن گو گلي ايراني بتبايخه و جوان گلي ما نونرین پارتیین سیاسی و جالگوان و سیاست مدار کردستان سوریه کل هرما کردستان دمینن پشتوانی آخوا جخوانی شاندان ایرانی را ددن دیار کرن وان خوانی شاندانان بدگرین سدما ستمکاری و پشتگوه کرن و سیاست شاش ین حکومت ایرانی اف تشتيك ايران روي ددي اف خو بيشاندانا افانا رد فعلكي طبيعينا لسر رجيمكي بشويكي ديكتاتوري جي صلاح 1979 وحتى رجا ايران داغير كري خلكي ايران داغير كري نتنوا رجلاتا حزكي رجلاتا نافين همو داغير بكي تدي ايرشي كركوكي كر اليمن الحوثيه تشتكي الحماس تشتكي حزب الله سوريا تشكر رجيما ايراني يعني ايدي بس رجيما ايراني اگر نيرو خاندن ويقلك كيشا ج روجلاتا نافين راتشي بكي ابسر هلدانو بيشنداني لديجي رجيما استمكارو ترولست لايراني ام بيشجريا ملتي ايراني وبتايبت ملتي كردكن جبو جيانك ازاد وديمقراط وشرف مندانا بيوستيا روخاندنا افي رجيما دكتاتور هي ودستي ورداني ونتني لهندري ايراني ملتي زحمتيك زور دستيكي درباز بيد باوريام دي روجلاتا ناوراست روجلاتا نافين بقشتي بالسبب دستي وردانا رجيما ايراني وبشجيريا ويشكومي شتا وريخستني ترولست ند آرامي وند راحتيكي درباز بي افروش دور هاتي لسر روخاندنا رجيما لايراني والله ام خو كرد خوازن ايران خوش بهب كفه بجار كده لان دستي ايراني حر دولة تشي خرابيه وقت انسان خرابيه خويت على خرابيه شربيني والله بتخوازي خراب ومحملات ايران همو بكرد بعربي بهر قومياتي بسركه مسألة تشتاكو إيرو لإيراني دبي حمو ملتي إيراني بحمو نتوي خوابا كرد بلوج آزري عرب فارسي حمو خلكك جارب و دوزا ما في خودكيا وكو حمو آليا جالية جياني جالية سياسي هناكي حرية شبش خلكيرا خلك دوزا حرية خودكي آزادية خودكيا وج نظام جيتي خستن وكو سلاح بكارنيني برحكي رياضي دوزا خلكي بيك بينيا
وچ ملت هاي وقتا کو تنگاوی له چه به سیاسيا يعني اقتصاديا او ملت درابه سر خود دوزا حق خود کیه و ملت کی اشتیانه حتی انها دوزا حق خود کیه تخستن جهدان لملتا بيكرن وحقوق ملتا بيك بيا ويكجي ملتي كرد يعني ملتي كرد محرومه جهر تشتيخوا لايران ازري وها عرب ولو بلوج ولو يعني قالك ملتنا نتوهنا ايران دا تشتك دستوانينا يعني وبهترجي بروب عليه مدنيته دا النظام حري او مثلا ولي الفقيه مثلا شموليه او تشتا شموليه رجلاتا نافين دا قلكي تعداريه دملتا او وقت ضرباس بويا وقتك وخلكك بفهمك شمولي دز دين سر ملتا وهر تشتي رجيمك خوب كيا هر كسك دوزا حق خود كيا وتشتكي بيروز ملت ایران ایرو رابی سرخواه جبر ظلم و زوریا گو بده سالالی هاتی جبر شیبونش فقیری بونه جه تعدایا گو وک رژیم ایرانی تيخ يعني كرون والجحمك سير ديار انه ريجيمك دكتاتوري حطانها هين دار خصنا الجمان هي يكي جو نوك رايا يبيجي يبدار بدك شخو اموك ملتي كرد تش انظيمي اي داد قرج ملتي كردر تعدلي يا بهلو شاندن ايمج اموك كرد قزنجي جيد بينن خاصة إيراني إيرورو منين دستيوي دحمة دست دريجيت حم مناطق كردي دكه درجيما سوري حطانها علي كاري بيركر حطانها دقمع ويران كرنا سوري بتبعي وملتي كرد تيده دست دريجيت هندري عراقي ذكر تعدا قال كي هريما كردستان يذكر ام بهيفيني جوج افشر رشعوان بسركهوي وقف رئيس جيما بيس هلوش امام وك انجمن اجتماعيه كردي وەکە چاودێرێک سیاسی ئەس بینم تشتێکی گەلێکی باشە و کارگێریا وێنا سەر منطقەی بتەبایی و سەر قەدیا کوردیژی بە ئەرێنی بێ و کێفا مەژێرەتێ هێڤیامە بسەرکەفتنێ و بلەز ملەتێ ئەیرانێ بتەبایی سەر بکەوێ ژێ دەستەلاتە خراپ و قڕێژ و دەستوەردانێ دە هەموو دەولەتێ و قەدیا کوردیدا بسەلبی دکێ ئەم دخوازن زوو ژێ دەستەلاتی خلاص ببن ئایرانی ئەم کێفخۆشییا خۆت دلە خۆیاکرن نارينا ما وك انجمنا الاجتماعي الكردي اف نظام ملالي لايراني قال لك ظلم وزور بده صالة لملتي مي كرد لكردستان رجلات قال لك زور وظلم وزور بيكرن جغيني وري قال لك تعدى لهاويردور خوجي وك كردستان باشور وك دولتي عربة وك لسوريا بتايبت سوري جي قال لك وقت بيت دستي خويا لسوري دريج كرو وقال لك تشتي نباش كاراني هاجي امي بتشن باجاري حسكي بشتي دهروجان جرتنا هن كوليجين زانينغها فراتي لباجاري حسكي كردستان سوريا ريبابريا زانينغها فراتي جاركدن او كوليج فكرن بريا دهروجان ناكوكي دنافبرا ريبابريا زانينغها فراتي و بارتيا اكتيا ديمقراطيك بيدي لباجاري حسكي رودابو جبروان ناكوكيان ريبابريا زانينغه هن کۆلێژ مینا کۆلێژا پزیشکیە درانان ئەندەزیاریە چاندنیە و زانستی گرتبوون پشتی هۆزێن عەرەبی و کوردی لەگەل ڕێڤەبەریە زانینگەها فەراتێ لە باژارێ حەسەکێ جڤیان لەگەل وێ ڕێڤەبەریە و پەیەدێ لەسەر دوورکردنا کۆلێژان ژناکۆکیên سیاسی هەفکردن
پشترا او کۆلێژ هاتن vekirinn. اندامک نویسنگها یاسایی انجمن نیشتیمانیا کرد لی سوریه را گهاند که یاسناس و پسپور دادگهین پیاده دکیمن پرانیا دادوران نپسپورن. زهرا احمد اندام نویسنگها یاسایی انجمن نیشتیمانیا کرد لی سوریه جه مالپرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را گهاند بریارا دادگه کرنا هر دو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه صالح جمیل و جنید مجید بریارن سیاسینه و نیاسایینه. زهرا احمد هروها گوت مافناس و یاسناس و پسپور ده دادگهین پیاده دکیمن پرانیا دادورین که بریاران ددن نپسپورن. صالح جمیل و جنید محمد هر دو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به سالک جالی پیاده و روژا 28 مهابوری هاتبون دادگه کرن. شهید 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 جوابکم تو ساخی و نامیری تو ساخی و نامیری جوبارت خویناتن جیان یارون کری جیان یارون کری جیان یارون کری شهید 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 جوابکم تو ساخی و نامیری تو ساخی و نامیری خمان خوب به مهم یاسین خاری آخا خاک جوان خینات یا باری خمان خوب به مهم یاسین خاری آخا خاک جوان خینات یا باری دوکن تو لاکل دشمنی کن تاری نابردن تو خیدی و ناهیدن فی کاری دیوکن تو لاتل دشمنی کن تاری نابردن تو خیبی و ناهی
ساخی نامیری مجوام ای شهید تنویسید خوینه تنکوری کرجیان ریکات دیچینه مجوام ای شهید تنویسید خوینه تنکوری کرجیان ریکات دیچینه بوده سوزو پیمان تو خیبت گورستان بودش من ریرش ندین و نه ایمان بوده سوزو پیمان تو خیبت گورستان بودش من ریرش ندین و نه ایمان شهید شواوکه تو ساخیم نامیری تو ساخیم نامیری شهید شواوکه تو ساخیم نامیری تو ساخیم نامیری ارتشا رژیم سوریه چند موشک آراستی خاکا ترکیه کر ارتشا ترکیه جی برسوا ایریشه دا اجانس آنادول اشکره کر که دو موشک جالی سوریه و آراستی خاکا ترکیه هاتنه کرن لنافچه یا داغی سینوری لگل سوریه او موشک کتنا خوار هروها اجانس آنادول داخویا کرن که او موشک جنافچه کدبین دستحالاتا ارتشا رژیم سوریه و میلیسین سرب رژیم و جبون افخاکا ترکیه هاتنه آراست کرن سربار کر که ارتشا ترکیه یک سر برسوا ایریشه دا او نافچه که موشک جه هاتنه آراست کرن تا باران کرد. ددما کد خواست بریا که نه روایی آنکو به قاچاقی ج کردستان سوریه در باسی هرما کردستان ببه لسینور نابرا باشور و کردستان سوریه ده جیانا خواج دستا رشیده حج محمد خلقا گنده خزنه قامشلویه دما دخواست به قاچاقی در باسی هرما کردستان ببه ده شویل سر سینور جیانا خواج دستا جدر کنزیکی بویر جارکر راگهاند که تانها سدمین جیان جدستان رشیده ندیارن نوچه آل سرطورا جواکی بلاویه که دست میلیسین حشد شعبی هاتیه کشتن نهاتیه پشت راست کرن رشید حاج محمد 18 سالی بو خیزاندار بو ترمیوه نهال نخوشخانه یا رحمه یا باجار موصله در بدرین کل کامپا عین عیسایا و کور روجاوای راقای دمینند روشک زحمت را در باست بن نخواستن بهاتنا ورزه زوستان به تایبت کمبونا درمان و نگهدان بوار تندرستی جدرک جناوا کامپا عین عیسای راگهاند که به هزاران جدر بدرین کل کامپا عین عیسای دمینن پیوستی آوام به درمان کرنک بلزهیه اگر او کریز بردوام به جیان آوان دکه به مطرسیه ده چکدارن اسد هول ددن دورپیچ سر هوالبندن خواهین لریوبریا بارهلگرین لشکری آنکو اداره المرکبات العسکریه لباجار حرستا ایراکن لشر و پفچونین لدردور حرستا ناهیلن چکدارن اسد خو بگهینن وین آونده جبوه که چکدارن اسد هن گروپین خواه
جحمای و غوطای وکشاندن و آنین حرستا یا گندوار شاما پایتخت سوریه. شهر و پفچون دنافبارا چکدارین رژیم اسد و چکدارین اپوزیسیون سوریه لروجهالات شام پایتخت سوریه بردوامه و بالافرین رژیم اسد ایریشن آسمانی لسر وان دفران انجام داده. لگور روانگاه سوریه مافی مروفان و هند چالاکوان اپوزیسیون سوریه کوشر و پفچون لناواندک لشکری لباجار حرسته شامه رو داده و چکدارین رژیم اسد لوی ناوانده هاتنه دور پیچ کرن. روانگاه سوریه گوت که هزن آسمانی رژیم اسد 12 ایریش لسر حرسته انجام دانه و گلک خلک سیویل بونا قربانی و جیان خوش دست دانه. آژانسا DBA یا آلمانی لگور جدرنه نزیک جچکدارن اسد راگهاند هزک مزن جفرقه چاران کو به هزن طایبات لسوریه تیناس کرن گهشتن در دورا باجار حرسته و الباخچه این روجهالات جه گرتنه. لگور و آژانسه کوچکدارن حرس جمهوری و گلک بارهلگرن لشکری و لسر وان موشکن زوی لدر دورا طاقه قلمون جعالی دوسایدا نافدولتی بجهبونه. هروا هزک جچکدارن رژیم و هاولبندن و لشاخ سیخوری آسمانی لحرسته هاتنه بجه کرن. اوجی به مبسطه فکرنا دورپیچه لسر رفبریا بالهلگرن لشکری آنکو اداره مرکبات العسکری الحرسته. جعالی خوفه جدرنان جو اپوزیسیون سوریه راگهاند که رژیم اسد هزک مزن جانیین در دور حمای و غوطا شام پایتخت سوریه فکشاندنه و بریوان هزان دانه باجار حرسته شامه. لگور روانگاه سوریه مافی مروفان تفی شر و پفچونین گران لدر دور حرسه رود ده لچکدار رژیم اسد نکارین دورپیچه لسر رفبریا بالهلگرن لشکری لحرسته فکن. و تفی رژیم اسد پیشکتنک باش لپارێزگەها شامێ بدەست خستیە لێ هەبوونە وێ di پارێزگەها ڕیف دیمەشدا di مەترسیەدایە. سەرۆکارکانی ئەرتێشا ئیسرائیلê dibêje Hezbollaha Lubnanî bûye rêxistineke şer ji bo Îranê li Sûriye û Iraq û Yemenê. General Eisenkot serok erkanê ertêşa İsraîlê gote niha neviyê hêzên Hezbollaha Lubnanî ji dervî Lubnanê şer ji bo Îranê dike. Herwiha Eisenkot got ku Til Ebîb kar ji bo çendê dike da ku hebûna Îranê li Sûriye kêm bibe. Pêştir jî serok erkanê ertêşa İsraîlê gotibû ku Îran dixwaze du heyvan durust bike yek ji wan li Iraq û Sûriye û Lubnanê ya duyan li welatên Kendava Erebî ta Deryaya Sor. Wezareta Derveya Rûsya eşkere kir ku balafireke wan li Sûriye hatiye xwar û du balafirvanê wan di encam de jiyana xwe ji destane. Wezareta Derveya Rûsyê di daxuyaniyekê de got ew balafira wan ya ku li Sûriye ketiye xwarê ji curê MI-24 ji ber pirsgirêkeke teknîkî di sih û yekê meha borî de hatiye xwar. Her li gor Wezareta Derveya Rûsyê ku di encama ketina wê balafirê de du balafirvanên ertêşa Rûsyê di wê balafirê de jiyana xwe ji dest dane. هجمارك چالکوان د تورا نوچیا ادلبê de amara qurbaniyên parêzgeha Idlibê di sala 2017 de belav kir. Îro hejmarek çalakvanên sivîl di tora nûçeya Idlibê de eşkere kirin. Di sala 2017 de bi sedema bombebaran kirin ji aliyê balafirên cengiyên rejîma Esed û Rûsyê 1538 kesên sivîl li parêzgeha Idlibê bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Herwiha çalakvanan gotin ku di meha Nîsana sala 2017 hejmara qurbaniyan ji hemû mehên din bêhtir bû. Serbarkirin ku rejîma Esed û Rûsyê di sala borî de bêhtir ji 5 komkujiyan li Idlibê pêk anîne. Di sala 2017 de 230 و دو کس جبر اشکنجه د زندان آلیین جوده جودا ده لسوریه جیانا خواه دستانه تورا سوریه اماف مروان امارا سالانه بلاف کرید و راپورت ده امیجواره دیار بک. جدسویکا کریزا سوریه سالا 2011 و تانها درامه کشتنا گرتین سوریه جبر اشکنجه د زندان رژیم اسد و آلیین دنین سرقادا سوریه شردکن بردوامه.
کو سالا 2017 تورا سوریه اما فمروان جیان جدستانا 232 گرتین سوریه جبر اشکنجه دزندانان ده بلگه کریه. لگوری آمارا تورا سوریه اما فمروان ده سالا 2017 ده 211 کس جبر اشکنجه دزندان رژیم اسد ده داوی لجیانا وان هاتیه. جوانجی یک زاروک و دو جن. هفت گرتیین دن د زندانین گروپین چکدارین اپوزیسیونا سوریه جبر اشکنجه بونا قربانی. 5 د زندانین داعشه و دسته تحریر الشام ده کو یک جوان زاروکه. 5 د زندانین پیاده ده و 4 د زندانین هن آلین دنین نناسده. هروها تورا سوریه اما فمروان دوی آمارا خود دبیجه لپارزگاه شامه و گندواره و 46 گرتی جبر اشکنجه بونا قربانی و 42 لدرعایه 31 لحلبه 29 لادلبه 25 لحمصه 20 لدير زوره 15 لحمايه 9 للازقيه 6 لرقايه 5 لحسكه و2 للسويدة ويك لقنيطرة ويك جرقزنامين دنا. بهالكفته هاتنا صالا نور خصنا خون لباجار حسكه كردستان السوريه آهنگك جبو زاروكان لدار خزده آهنگه ده دیلان و دیاری و لیستک جبو زاروکان هاتن پیشکش کرن. أزافين دا شيخي منسقة علاقات جمعية خوندن مديرة مشروعي حلم الطفولة جمعية خوندن. أم مشروعي ما يرو هدف جي أم كفيتي خندلي زاروكاتن زاروك يتامى زاروك شهداء زاروك ايوه منطقه بشكل عام واحتفالك جوان شكل مناسبه سرساليه ام جشن اوان بيروز دكن وجشن ملتي خوتدا بيروز ناوي محمد عباسي كوملا خونم ایرو مدت حفله چکری زاروکی می ویده کره اف زارکان سرای زحمتی سروان درباس بی کیف ندیتن خوشی ندیتن کلک زاروکی ما حفله جوان چکری ما قبل کی کیف و خوشی تک دلی واند ام تخزن اف زارکان ایرو مرابن به کیفی بین چون هاتن لیسکا به ملهدک هدیه دلی وان ری هدیه من قیمتی قال کی مزپر مزنجی بس هدیه کوچک دلی زارکی قال کی مزندک قال کی خوش دک ام في صايبه داويا صالح ام بيروز كل ملتي محمي خوش الله كيف وخشي درباس سر ملت حمي وبسر كم كه بجلة ملتي محمي سلسلة بيروز رخصتنا هیتمایا پنابرین کردستان سوریه لهولر آلی کاری جبو در بدر نافچه دربندی خان یا هرما کردستان کشبر عردهج در بدر بونه کم کرنه او آلی کاری جالی کمله آزادی خیرخوازی لالمانیا هاتنه پیشکش کرن به آلی کاری دزگاه خیرخوازی بارزانی هاتنه بلاف کرن. وەکو دیتە باشیایی کولڤێدەرێ کۆمەلە ئازادیژ هانۆڤەر ئەڵمانیا ڕێکردنە ژمارە ئەونا تایبەت دچن دەربەندی خانج بۆ ئەو قوربانیە هەژاندنە ئاردی کۆمەلە ئازادی لە هانۆڤەر ئەو تقریبا 4 ساڵەوێ دەست پێکردی و ئەو 4 شاحینە ژوێ گەهانەمە و درێکردیش هەر چاپالچێ کوردستانێرە ئەم ژیوەکە منەزەما هێتمە خۆ بەخشکار دکن نەفسە ڤا ژمەر هاتین هەر جێهەکی هەولێرێ و کامپێ دۆرا هەولێرێمە بەلافکردنە بەرینها بەس وەک مەگوت ئەوانە بتایبەت ژ خەلکی دەربەندی خاڕەنە تقریبا 400 کارتون و کیس جلک و بەرک و قوندرا ئەون سێ کورسیەکە مندامن سێ کورسیە اختیارانە کۆپالن بسکلێتن هەنێک لعبکێ زارۆکانەژیت ئەم بهێڤینەک و ئەم بەردەوا بن وی کارێ خۆدا و ئەو ژی بەردەوا بن وی کارێ خۆدا لسنترا محمد شیخویا روشنبیریا دزگاه خیرخوازی برزانی لکامپا دومیز سالوگرا هفتان یا کوچبار کرنا زانیار و نویسکار ملا عبدالله ملا رشیدی غرزی هات و جاندن
مراسم سالوگر جالی اوفیسا تکلی و چالاکیان یا شخ دهوکه یا یکیتیا نویسکارین کردستان سوریه هات بره و برن. ده سالوگر ده گوتن هلبست هاتن خوندن هروها هجمارک نویسکار و روشنبیر جالی یکیتیا نویسکاران و مالباتا ملا عبدالله و هاتن خلات کرن. پرتوکا ملا عبدالله یا بناوی زنجیرا برزانیان هات بلاف کرن. ملا عبدالله بخواه سال 1925 لناوچه سیرته باکور کردستان جدایک بویه سال 2010 لتاخه هلیلیه یا باجار قامشلو کوچا خویا داوی کر و خودی هجمارک برهمین نویسکی بو جوان ورگرا کلیله و دومنه بو زمان کردی و زنجیرا برزانیان. خوشگرد دزگوهدی بشی رزگرتی بودیه کرن سردان بقضا سیدان چطا کلیه شریعت الشامل جامعه دمشق کلیه قاهره عدیدنا یا کبنا ودیرینا وقت چطوری کلیه ما مستویدمان و خطابیت و مصاحبن و برخوده خلق المهمیادا وصای شانزوان سمین من عجیب جربی و رزقا مصدن السيدة ملا عبدالله تتكتني. لجیهان بگشتی لکردستان بتایبتی دیارده زاروکین کل کولانان کاردکن و دوری خوندن و دبستان کتنه بربلاوه. لحرما کردستان جیب دهان زاروکین پنابرین کردستان سوریه دوری خوندن خمانه لسر ترافیک و دکارگهان ده کاردکن. لناف کولانان وقت هیرکن باسکش کسیین کوهین نفریانا و زندان ده چاوین وان لدورد نروب هیویه که کور کو کس الیکاریا وان بگا جبو پیدا کرنا خوارنکی یان جیو خوارن عواب تنی باریک نان با اف زاروک لدجی جیانک زحمت و سقیا زوستان رادوستن و بهیوین روژک آرام و خوش لسروان در باس ببا نخاسم دشوین برف و بارانه ده کو دستو پین وان جسرا سرمایه دلرزن پشتی گومالین وان خرابون و ویران بون ایدی کونین وان لبرانبری باران نازوستانی و روکا هاوینی جی راناوستن نبتنه مالو خانی لهیوی آوان بجیانه تیکچو یکش زاروکان بالگیه ویج کورا و یکی دن چاوی ویج برچیبون بروندکو گریا پشتی گو پیش رو جاوی نناسا و بخوندن و لیستک وک جیانا زاروکین دن نچار مانا بله بونه زاروکی کولانان وکولیل کنچل مسیبه رنگو بین چیروکا وان زاروکا چیروکا که زحمت دیار دبا و چاوین وان چیروکا ایش و آزارین روبروبون آواج جیانه رو ودبیجا امین زاروکا کی باجار حلبیه دفجمال و دبستانا خبردا و بمالباتا خورب بری خودان هریما کردستانی اون حال هولیری کاردگا عمري ما 14 ساله بابي من خوش حق عمليه ويتنا شخوك كنين صدر فشم حق عمليه بابي خود دخم حق علاج جاي دخم هم جوري قتاني نفد دون ما حتى نازي نفد ندون ما تشتك حتى نو ندون ما پشتی بویرین کلکوبان رودان بشک جوالاتیان پنابری هریما کردستانی بون که هن زاروکن بچوک نوش دایک بونا چاوین وان لسر پشتن و تالانی و شروه بو و جبر مترسیه خود لپش دیوار و اوتومبیلان دو شارتن و دیده ماگوهین آواهی فیزیکیان لا شوان نبهیز بو دست بکار گران و زحمت جبو الی کاربن بمالباتین خورا گرن عمري من 14 سنة از نقوم فوق كورة از نقوم الصواب شرف نيجي ماش كاستي ايدي ام مجبورم ام كبر وناس شربو دو عشاد ما جي كشتو عمري بيون هوت نابر ام تبكى عمري من 6 سنة أشكوب أني هاتم شربو ندمج مكتبة خبردا معلومات من قل سوريا جبوة هاتم في آلي مالي خبكم دیارده زاروک کولانان دیارده که جیهانیا اف زاروک هندک جاران راسا ریب کار آنین و دستریجیا لاشتین
هوارا وان زاروکان جبور خستنین مافین مروان و آلین پیوندی دار کو ببانگ و هوارا وان و بین و دچاوین وان ده اف پرسته خوندن گلو کانی وجدان کانی مروواتی کار خستنین مروواهیه. هیلری رمو آرک هولیر في أوايم جهشتن داويان وتشين خوا دوباره السرنوج خنیشاندان لدجی حکومت ایران بربلاف دبن امریکا جی داخوازا جبینه که لانجمن اولکاری ناف دولتی جبا پیشهاتین لإيران دکه شورش آنها لإيران دستكي شورش قلو ملتي إيراني تبعي سیاستمدار و چالکوان و پارتیین سیاسی کردستان سوریه پشتوانی خواه جه خونیشاندان ایران را ددن دیار کرن و آن خونیشاندانان بروایی لدیجی سیستما ستمکاری بناو دکن. پشتی چند دروژان جگرتنه هجمار کلیجن زننگاه فرات لحسکه پشتی رکبتنه که دنابرا پیاده و رژیمه ده دیسان هاتن وکرن. لسال 2017 بهتری 232 گرتین سوریه ده زندان آلین جور به جور ین چکدار ده جبر اشکنجه بونه قربانی و جیانا خواه جدستانه. هر شاد و بختور من.